adamın içi, kursağı, ruhi, öz imanı gayratlı olmalı. Sen men namız keşf olmamız antatacak cemaatler. Beş vaktine qaim durmağa namız keşf olmalı. Luqmancık dehretinde olsa, sıncanında olsa namazın okumak. Yüz gaytar Nebi-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a salavat-ı şerifin qaim durup okuymak, edip bilen. Eke başar sana Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın şu mahal mübarek otağı var. Nebi-i Ekrem aleyhissalatu vesselam birimi etegrakta Ebu Bekir Siddiq, birimi etegrakta Ömer el-Faruk. Üç vol mübarek bir otaqda. Şu otağın kaptalına oturan yalette okuy salavat-ı şerifini. Amana sana kafa açıp bertirle şu otaqda ziyaret etiptu. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahümme sallim ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Ya bir gaytar Nebi Ekrem'in adına aleyhissalatu vesselam, aleyhissalatu vesselam, aleyhissalatu vesselam, aleyhissalatu vesselam. Her gayet bir salavat-ı şerif. Ya her salavat-ı şerif bilyenmiştir. Ki elbette sen o kanını ferişteler yetirip dolu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a. Cemaat salavatınız yetirilene akka. Näme ýagdaý bilen okayan bolsaňyz, näme edep bilen, näme hormat bilen, näme aşyk bilen, näme arastalyk bilen, näme bername bilen okan bolsaňyz şu ýagdaý bilen ýetirilýär. Falanyň ogly falany, şu ýagdaý, şu edep, şu hormat, şu kepleri bilen, şu mübarek kelimeler bilen okuyýar diýip eltilýär. Sana falany da salavat aýtdy diýilmeýär. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.